to taká dobrá príležitosť dnes, pretože spoločne takto slavíme to kompletórium. K tomu, aby sme, chcel by som taký krátky úvod k tomu, čo vlastne začíname prežívať teraz v najbližšom období. Pravi, da je takšna lepa priložnost nocoj, ko smo zbrani tukaj kot bratje iz dveh provinc in da skupaj začnemo ta sveti postni čas. Nie je to náhoda, pretože nič nie je náhoda. Tak jak možno prežívame na každom roku znovu a znovu Polcovú stredu či postné obdobie, ale nikdy to nie je rovnaké. Neponovljive. Sicer post vsako leto ponavljamo, vsako leto se prepeljemo. To, čo nás pozýva liturgia, je zmieriť sa s Bohom. Čiže vojsť do Božej priazne. V bistvu, če pogledamo ta postni čas, ni to neki čas žalosti, ampak ena velika priložnost za eno prijateljstvo z Bogom in te 40 dni namenimo temu. Takže ja prečítam teraz po slovensky, potom po slovensky. A naozaj príjmeme to ako radostnú zvesť pre nás. Ako pozvanie do priateľstva, ako pozvanie k novému životu. Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, sme Kristovými vyslancami, ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Hľa teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Počuli sme Božie slovo. Ďakujem. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, v Kristusovem imenu smo torej poslani, kako če bi Bog opominjal po nas. V Kristusovem imenu vas prosimo, spravite se z Bogom. Vas tudi prosimo, Božje milosti vendar ne boste prijemali kar tja v dan. Pravi namreč, ob času milosti te uslišim in na dan rešitve ti pomagam. Glejte, zdaj je čas milosti, glejte, zdaj je dan rešitve. To je Božja beseda. Bogu hvala. Bože, keď ideme, opatruj nás, keď spíme, daj, aby sme videli s Kristom a odpočívali pokojne. Zdaj odpúšťaš, Gospod, svojega služabnika Miro, Kako si obljubil svojo besino, na svoje oči se milost veličarja, ki si ga poslal vsem ljudstvom, luč razsvetljenja vseh narodov, Ocu in Sinu in Svetemu Duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Hrani nas, Bože, ljudje, opatruj nas med njime, daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne. Noc, aby te vás dobrom až do konca, na ďalšom noci Pána. Amen. Salve Regina, Mater misericordie, vita lux Rego, espes nostra salve. A te clamamus, exuvestili eve, a te suspiramus.